kube nani nenye opportunity uthini vele umunye usinemali ngingilisha igama lakhe ethola athi Antona mani bheka mani angiphushele into ekanje angikayidlanga ukuthi mani ethola le angikayidlama angikayilings 20 crystal bags 20 tablets indanda ngikuphi i-drug uthi ngithengisele ayenzakala le ngiyahlanya ngeke ngipha ama drugs ukuthi ngithengisele ngwabhema uyahlanya vele shop ngizoba loyal for leso sikhathi leso yakhona la ngizoba loyal makakhona lana ngifithe ethola ye ngizosibhema istoko yethu ngavana ihlama la kasinemali ka ngavana nalo plus nehlama nemali all in 5000 engidlile imali yakhe including ama drugs khona indaba yabiza ngani isigaganka umkhukhu omkhulu yabo yeye umkhulu yamkhulu ya sengibhla imali angisichafela sengiba ngidlala la imali yami ngidlala la ntangu ngiyangifuna ake wangithola ngibhajisa bobani the same people laba vele engidle nabo imali bangisathu samala location ngashayiwa strong ngahlala maybe ma 3 days 4 days ngithi ngibhela ithama lami andizingeni ngikwade yafuni next ya ngibingile kuleso stage leso ukuthi yabafuni foko endlini yabasafuni next kwathi ukuthi yabafuni next manje kena untanga lona manje sikafuna ama 15000 untanga ngithi ngiphuma la siyangipholisa ende vele untanga vele yastana vele utume ngakho vele ende pheke na abanandaba zokupholisa izinja lezi ka zokupholisa nene ivara nje lindi ivara ka makakushasha inivar